Шені жулуя везем ялан хипегех спорт амырда везембеде буян бульжеш. Кашни район хуларах илана кәне турнир земертреш. Мургаш тарихинче херюду бұжу берге Алексей Енейкин каласыгдардать. Уяв гүнезінде Мургаш районенде кашни гунах тәрлі омырду иртірі. Шкула жезімбе бірлек шиден низем волейболла, баскетболла, хоккейла вылярыш. Сывлық спорт шкуленде вара раштава халаллаза районды чи войлы волейбол ушканезем елана гене тубожыва бұғынжеш. Унда иртне жулги результатсыне бақса, твада вейла команда худшынат, шак твада вейла команда худшынже, кам чи вейлине паларца барать панигун. Игебинде вунжичемеш юлда район чемпионатенже шендерюжен вуны ушка номыртна. Вол еша райбыт, Москагасы, Аренина, тада медпласт командазым маладухны булна. Халевазем турнир кубогыжен дубашреш. Херюва яра иртне жулгибегех Оренин земжен держеш. Иккемешсем Москагасызем булжеш. Вишемеш фырына медпласт тивешре. Шак волейбол амырдзем бир мургашайынже тада адалын забыраса шулапыр. Шидес вағытрах шывайел. Командазем хазем хушынча амыртма бұшлашы. Шамырксем нумай пир волейбол юрадашы. Шава пиде савындарать. Омырду бідімледевебе чи лайық табынза выляган, хүделеген, тада шихындараган спортсмензене де жисларыш. Урамра вара тақшанданба кәтіне хоккейвы ехалыға бұқры. Күндада твады ял команды дубышры. Шендеру жезем сыбайға сызем бүлжеш. Чавашингыларым вали Алексей Енейкин, Иван Макеев.